mudah ke bayade begitu dulu tarik. Kalau pun ni ngayo singo lagi kubor belum belah ke sosial media kam tami ilu di bah imat ke wipi ke kuat melawan tur sekretariat akan dulu tarik. Rangkat bat kartu kani di jing dimang kumbakila kedua imat lagi poin bagi kumas kopuli. Nak liang ujung sarkar baru ni open ni kedua ke jing kangban ya kan ni kedua isu poin nomor 1. An sakawai ro bon sini kumajukan chief minister bat ka MDE hibarok kawai. Maka no kono ki isu jumai ba bon sini kan pa office da dialogue and discussion. Kenapa bukan pos ke jingba. Namar banong don kono isu bang ni lampai ba. Kipai ba kemanto ayu pai ba ke jering ku no mi. Ada ngasup mentang kana teng kono si ka jet yang tedon ke isu jung warna dengan hak kode pai ba ban sekretariat. Ngalak ban lam katu kan ni rong ba nak kundusi ngan kedung cun bisa. Kata de gaborom ke begitu ya lek baro kata na dok ba. Yok state ke mekadia ba ke legacy bagi nong lam mun sakla jumle ni. Sebab kumi ki pirum le to ya kilap ban kan tarik ni bi ki ko ba keduk trai usi am trai sa apa meni ki. Hane ke jing meli ni bon sin ya bagi don kanu isu. Don't issue kami have flag for house, have a poor session. Don't issue yes, you have in the form of delegation to chief minister, and to minister in charge of the department. The batong banyak lampai ba, sekretariat banyak lampai ba, sekarang cekat. Kalau sebentar aku pun serwakai ke pos ba mau beli. Sekarang baru katu dia ya kawan tu gino lek wan gino tri office gino lek yulayat. Katu kalau kepentun. Memang ini government ni ngimju lek ran banikan kanu isu kebiri. Terlalu siap terlalu kaya uni diskus bagi di mana sang tu ikut apa ni kan maksud ini terai yang geleng juga woman bonsi ni kejing kangga peli apa sauta kam tam dulu kono lagi isu ke bakam long serious kono concern we are agree let us discuss it collectively all the 60 MLA kaya problem tebanong dan isu bayi lampai ba dan isu are lampai ba dan isu balai lampai ba kan sadon gaporin sa arki pai ba Mak pai ba ki jid yang ni mentah pan sakri ki. Mdai ni mentah halor ke debjid in penduduk ti ai kita. Kata bonsin di leader jumi gelabu ke legacy. Kuno banyak kan isu pai ba. Teng don ke isu lagi mari sim ki one in the form of delegation don di member katuan ki jid. Dan don isu jo di council ki one katuan di member ki kedua siam. Dan don kuno isu jong gerang ba asong ki form sinju gerang ba asong ki kedua ke sarkar. That's how we move, how we run the governments. Tengah yo so malah mungkin man katukan ni VP kelak pengkrep panyawan sekretariat no problem. Sarkar sarai usia mula sotu ke beri mana. Tang ko nga ngi kanu ke political party ngamong tangi VP. Ni pren so mahaba ni kani no isu jong pai ba nang mataji ba. Nak mataji ba ni pren kelak man VP kelak man Kongres ka UDP ruling party kanu bawan ro ni so mahaba pe lo bro dan mentah ke jingga ni tai ni halo isu jong pai ba jumi teban nong don isu we ri khot pai ba ir khot pai ba bala khot pai ba tak no ni trikam kamu la dangi kum kena yalam pai ba kat sebelai we are not fit to be no yalam fit ba nong mengi degi no yalam pai ba ni hame ku yalam pai ba kat sebelai upai ba la ajek kena ngi men represent nek mata ju ta ada piu man ke jing yalang man ke jing isu ha yalam pai ba pan khot ni ne chkru te ka tu ni arang ni di so junga marwe di so junga marwe kumu yalam la nga kumu won na teng ka jid nga no kanu ku isu junga na teng ha yalam do pai ba tama to yu ngal kumu umule emeli ante la nga hap khot alai pai ba ine lang man nga I'm not fit to be the leaders for that respective consumption te kini nga karpat igano no party ke badon ka jimut panikan I think the door is open for all the party kumu ka sarkar chu tai ko am clarify